خوشک و برایان هێژا دەماوە خۆش بێ هیوی دکم ڕەوشاوە باش بێ مزگیناملوە ئاپۆچی بسەرکەتن خاپۆچی بسەرکەتن سەرکەفتنên ئاپۆچیە tenê li ser social medya hûn dikarin bibînin nîşana serkeftina tevgera xapûçî û qehwe û qehweçiyên xapûçî ê li ser social medya ew ku karî bûn hesabê hoşengosê ê li ser TikTokê bigirin ev neyê hewil e ê sisiyayî ê çarayî ji ber ku hexwasa hişmendiya demokratîk li cem wan heye hexwasa ji nirxandinê û ji rexneyan hez dikin astê wan bihinfireyiya wan qebûlkirina wan ji nerînên cuda re wan dehf dide ber bi helwestên demokratîk yan jî helwestên antîdemokratîk li dijî hoşeng û kesên wekî hoşeng li dijî rexneyan. Reşkirin li cem tevgera xapûçî yanî wekî me re karibêje ji koka meselê de ye ji destpêka wê ku tevgerên siyasî reş bikin tevgerên rewşenbîrî kesayetiyên rewşenbîrî reş bikin biroxînin û ji bo xwe li ser ava bikin xwe wekî liheng û qehreman bidin diyarkirin ji destpêkê de ev mal bûn yanî û heta roja îro ev malin û wê wilo berdewam bikin. Lewma yanî biserketin hesabê hoşengosê girtin ez çi bêjim yanî hesabê minî li ser YouTubeê heye li ser Facebookê jî heye wê jî bigirin wan jî bigirin û ji bo ku min Kurd û Kurdistanê azad bikin Türk û Tirkistanê azad bikin ji nerînên cuda rexneyên cuda nerînên ku nikarin bersivê bi mantiq û bi exlaq û bi edeb bidin bi plan û bi tiştê genî û berî çend roja dobû pêr bû yekî ji min re li ser TikTokê nivisandibû berî ku bigirin hesabê min bigirin mamoste agahiyên gelekî girîng heye we dixwazim tu mir têkeve têkiliyê tu mir biaxive xêr e rihê mamoste çi ye çi mesele ye na mamoste nizanim çi dawî ye yanî xapûçî ye qehpûçî ye yanî wê bêje wela vîdyoyekî te heye tu bi jinekî re tu dixwaze ez eşkere bikim me vî vîdyoya hanê û nizanim çi kurum ku heye heyî gewed heyî qewed heyî sirserî heyî qehpûçî yanî siktir be yanî tu çi hatî ji mirivan tiştê hanê de dibêjim wî siktir kir blok kir û berî ku tişta rake dîlêt bikim kir vîdyo screen vîdyo û min cem xwe heşt yanî hiş ev malin çîreka wan derdê wan kula dilê wan hoşengoseyî û çawa ewî reş bikin civat mivata çê bikin li ser TikTokê û ser social medya hesabên sexte bi navê min jî çê bikin yekî Çarkozî ji Qamişlo heye wê rûnê ve hoşengosê jî li me temaşe dike na heramê reş bike ez lê temaşe dikim çikî wilo tu niha derew wa hesabekî sexte yekî wê çê bike dibe ku wî çê kiribe yanî çê bike û heva û ja wê şîreta bike şîreta li xwe dike şîreta li xwe dike qeşmerekî derahanê ye ku yanî ez silavê jî lê nakim gelek hewldan kir ku ez bibim mêvanî wî min vê jî qebûl nekir dirêya hineke sade ja tiştê sexte wê çê bikin hesabê sexte çê bikin û wê aval min temaşe dike û ja quretî û şîret mîreta wê rabike kuru tu kê dira bi şîreta me bike tu di nava siyasetê de çi ye tu di nava rewşenbîrî û nivîskariyê de çi ye tu bixêr e TikTok û çîrok mîrokê hanê tu ji xwe biçekî çend qurşa de di nav mêrga apoçiya de diçêre eyb e yanî kesên wilo ez guh nadim wan yanî
بيجي از بحث دكم جبوكو يعني خلكي مناز بكن نا حسابي من سر تيك توك يتنا وزفناك ازنا ما بدك خلاص برا كيف ابوتشيا بي تيك توك مش ابوتشيا رشت كردي ما دكارن وان فيديوين كو از لسر قناة اخوا از بلاف دكم لسر قناة اخوا يوتيوب از بلاف وان فيديو هانو دكارن بريجي ولو دكرن نهاشي دكارن پرچه بکن و شخور بلا بکن سر قناتی خو و آرمانجا می پیامامı بگیجی خلکی قضیه شو نه مثلا يعني از دكارم حسابكي دني تيك توكي بكم ياكي دني في رنجي الفيسبوك جيولو كرن يعني حسابي مني فيسبوك ايه كنا هاي چند جارا قرتنو مفقران دي وخصنا قد خبكن ورابورت بكن مفقران دي حتى رجع يروج ديسا ايريش هاي يعني ل من البرخودا اب فازا صالي مال برخود دم بتناصري خو نا اف خاپوچی دبیجن برزانی پشتگیری آوی دده برزانی دعم آوی دده کو برزانی نت کاری بون حساب منی تیک توک به پاریس يعني اف وك عربا قوتي يعني دمكو دبيجن برزاني ون بيك يعني جوهيك واسبيكيم دبمنا شرفك جمر رومتك جمر يعني اسبي خود بينم بس يعني تشتكي ولو تنا جالية ريخستني از نبرزانيم يعني لي بافو كالمه بيرو بوچون و ريبازا برزاني جيه ريزي جيه احترامية وازد باريزم از د پاريزم في جبركو لسر عرده دسكفتين كردا ريبازا خاپوچي يعني كردستانا باشور ريبازا خاپوچيش مراني نا كدو ريبازا رحمتية ملا مصطفى برزاني پارتی دموکرات شهیدین کردستان باشور شورش گولانی شورش سرهلدانا نوتو یکی بده هزاران کسین که هاتن انفال کرن اف دسکفت این تیوی کردال باشوری کردستانی سر انجاما وی کدا دیروکیه از خپی دبینم وزی بپاریزم لدجي خاپوچيان ازي بپاريزم يعني نكو از برزانيم يعني برزانيش آلية ريخستني از دبيجم يعني از دكارم كي نويسك هناك نويسكارا هناك روشنبيرا هناك سياسة مدارا از بكم وخيان وناسكرين يعني جواكا كردين روجاواي كردستان دو سالون هم حبوف دو ناز دكن حليمو به جاندوست به كي به پدا كسب انا كسب پيده به همون اسكرينه كي چيه و كي ناني خوش كرور دگره چارقوزی کیه نزانم فلان کس کیه بیوان کس کیه باوه دقماق و باوه چقماق و باوه قازیمازی و باوه بلو بلو کینه اول سوشل میدیا اول کبری کمونیست بون نها بون خاپوچی اول کبری حوال شیخ آلی بون نها بون خاپوچی اول کبری پارتی بون نها بون خاپوچی ناز کرینه يعني دما كنت بيجن هوشنگ بيه برزاني بعربية زي بيجم يعني شرف لا أدعيه وتهمة لا أتهرب منها رومتك پرمزنه شان و شرفك پرمزنه كو از برزاني بم تجاري اف ادعاء هاني من نكريه و اف تهمتها ونسر مجي داويجن كو برزاني و يعني از عشان أعرفم سر چاوا بس تشتكي ولو تنا يعني دما از آپوچی بو ما پرچه نكرن ونهاجي بشتي عمري هاني ولو احمق محمق وسرسري وباوي بلو بلو وباوي قازي مازي شخور تشيروك ميروكات بيجن بي بلقاه بي بنقاه بي بنقاه وبي بلقاه دبيجن والله برا دستين ونزانم شو راي خلي سر هاي خلي سر ما تشخور نابج يعني او كريل تقو دار دك اگر هوشنگ براستي برزاني بونا وقي انا كسو پدكسو برزاني و پشتگرياي بكرانا نپرا شير بشادان نپرا
وبشتگريا كانالا ويا يوتيوب بكرانا بشتگريا روبلا ويا تيك توك بكرانا حسابي بي تيك توك بكرانا هما جوي بكرنو وبس يعني بس يوي ليه جبركو تنا يعني منطق تنا اخاف تن مجي ورد شتام مناقشه بك تنية خمنا كان فيرو بالي امي بقليبن ازي ورم سرنا ما خابو سروكين نونوي كوشان جي كونغريا تنكر متزاني ونفقرن كانالا وني ناس بكن كو مبحثا في مسألة هاني كري بحثا كو يخابونا ما يكي بشينه نرينا خو تيجيشتنا خوش يكيتيا نتويره نرينا خابو انو جيكيتيا نتويره جبركو فككو حققو خابوشي هرتم اف بنيشتي يكيتيا نتوي دجون هركو دكافن طنقاية ويكيتيا نتوي وانا يكيتيا نتوي وشغل لسروكي ما بنرن دبيجي برك كاك مسعود برزاني وليلى زانا بفن سروكين حف سروكين يكيتيا نتوي ناجبو خودي نلازم برا خابو حف سروكا كيش خور ببينه بس يبيه تفقرا خابو چي برا حف سروكا كيش آبور ببينه نج جميل بايكره جي خابور حف سروكا كيشير ببينه جبو خودي مجوه مسألة علي خلاص برا في مسألة نونوي ونووي چاره سر بكن بشيوه كي ديمقراطيك بشتر چند احمق ويدر كيفن بنرن سروك بريز ريبر خابو دبيجي سروكاتية ناخواز سروكاتية دكاك مسعود برزاني وهاف سروكا كي جيرشيت ولي بكم منتك وبنر فات تنازل دك ها سروكي نونويج سروكاتية تنازل دكش مسعود برزاني لي خابو خود سر كردا دبينه خود سر كردو كردستاني دبينه نكو يعني يكي اف ج 1987 وحتى نهار سر سنگا بارتيا خوي جا بارتيا خودشين شهر قدشين آشتية بيدليز بيدميز فسخ دك آفا دك نزانم دبنقوي هفتو دخ حمو بريار آوية كسايتي يكي ولو يعني وي تنازل بكجي سروكاتير دبرت تنازل بكرانا جي سروكاتير دما كونغرين بككي تنازل بكرا بكو تاز ناخواز لهمبري كونغريا چارا آپو انقلاب چيكره انقلاب لهمبري محمد جاهد شنر كد هالبجارتنين دو كونغريا دي بسركت لدجي جميل مايك باراني زر لدجي او خليل آتاش ابو بكر باراني زر دنگ ورگر دهندري كونغريا دي آپو انقلاب چيكر ضربه لهمبري كونغرا چارا چيكر تفاصيل هوي داتاي هوي ناسكريه وجا سروكي نونوي سروكاتيه ناخوز الريبر خابو سروكاتيه ناخوز وتنازل لك سروكاتيه وجا احمقن هنا ناوا تفقرا خابو شي اف جماعتين ولود سر سوشيال ميديا قهوه كوي وقهوه امين عرب ونزانم قهواكي وان تشتري هاني باور دكنو بلاف دكن يا سروكي ما سروكي عزيمه يا وش سروكه كي مزن قراسي جرام بهاي وا تنازل دك وند بيجن سروكه ما ديكتاتور نا ديكتاتور كرو سروكه تا ديكتاتور وفاشيست وخبرست وترك برست وهوالي ميتي ودولتها ترك وبرجواندية دولتها ترك باريس بنر انها آپوچی نامه آپو كونغريا كنكه وتنكه فير ولو ريكلام شير كرن از انها شنتشتن ولو بچوچك جوار بيجم كو خيايا اشكال البر چاوا آپو جوان ر يكيتيا نتوي كرد جناورو كاوي والا دردخه كرد وكي نتوي كي ديروكي جا آستا نتوتين آستا جواكي جنة توابوينه تينه آستا جواكي كيشي جواكين روشلاتا نابين نن توين نت سركه وكفناره وخديم
و زنگین و دولمندین روجلاتا نابین وگرن نامه وی تکست وی کردی وگرن ولو ببهنا فره هیدی زنها چند پاراگراف چند جمله از بخینم و از جواره بدم دیار کرن کو يعني ما بستا آپو چما خاپو دخوازه گلی کرد نتویا کرد بین آستا جواکا کرد جا آستا نتوه بوینه جبرکو نتوه ده قانون الناف نتویده زاگون الناف نتویده ما في وان هنه جواك ما في وان هنه جواكين هريمي جواكين محلي كوبتش مشتين ولو ديمقراطيك مشول بفلي نتوه ما في نتوه چارنوسي هي خاپو دخوازه گلی کرد هیدی اف هشمندی نتوی وینا نتوی اراده نتوی تیخ داخل آستا جواكي نتوه ديمقراطيك كنت جتشتي خو تعويز بدت داخل تكيم بك بيجينوي آستاهانه وبك فلسفه گلی کرد سازیه کی وکی کنگره نتویا کردستانی اف نامه هانه گرک لسر چاوی آپوخه گرک وی نامه هانه برسف رابونا يعني مهن ديمن ديتن فيديو وفوتو مديتن براني بير بون كسي كتي ده حاضر بون ليكي بعاقل بيكي ولو كارب ور في نامه هانه شروع بك وبرسفي بده تنب بنرن چد بیش دست بیکاوی پاراگراف ولو لسر آنا فی بخوینن بونه تیده ببینن تکستاوی دگل وی یکی جی پاشاروژا گلی کرد تنه بیکیتیا نتوی و گریدای نینه نا پاشاروژا گلی کرد گریدای یکیتیا نتویه اگر پاشاروژا گلی کرد نگریدای یکیتیا نتوی اف گو خارنات اف گره خاپوچیش بو چو بو کنگره نتویا کردستان پیوستی وی بچه هیه اگر پاشاروژا گلی کرد بنرن لگل وی یکی پاشاروژا گلی کرد تنه بی یکیتیا نتوی و گریدای نینه نا گریدای یکیتیا نتویه چاوا آپو دخوازی یکیتیا نتوی کره خستنا وی نتکاری لگوری کیفا خاپوچیا یکیتی یکی نتوی لگوری مقام و گووند و دیلان و تلیلی و شاباشن آپوچیا آوا بکه جنها دخوازه خاپو ریبری گلی کرد ریبری گلی خاپوچی نه ریبری گلی کرده وی تیگه هانه وان آنلایش هانه دخوازه درباسی نوا گلی کرد بکه لگل ویه که پاشاروژا گلی کرد تنه بیکیتیا نتوی و گریدای نینه ده همان دمیده به تیگهشتنا جواکا دموکراتیک و گریداییه ایلاتا پیگرتی خاپو ایلاتا پیگرتی تا برندایی چاوا بنرن چاوا مثلا گلی کرد برو واجی دکه جیکیتیا نتوی بری وانده جواکا دموکراتیک جواتا دموکراتیک آکو آپو دخوازه آکو میته دخوازه آکو باخچلی دخوازه خاپو بک فلسفه یا گلی کرد ده جواتا کی دوکی کنگره نتویا کردستانه او نامه ور خوندن حمو بیدنگ بن حمو کور بن حمو لال بن حمو کر بن و وی نامه هانه و وی تیگهشتنا هانه وان تیگه هانه وان تیرمین بمجو موران بگومان ورن قبول کرن دیمکی اف گلی هان براستی ده کومای دیه چیجی ده بیشه نرینا جواکا دموکراتیک اساس دگره کو پرسگریک نبشر و تندوتجی بله به سیاست حقوق و گفتگوی دموکراتیک چاره سر دبه تمام اف نورماله هر کس دزانه کره کورجی دزانه کره کورجی دزانه
ev nerîn wekheviya gelan demokrasiya herêmî rêxistinbûyîna azad jiyana hevpar diparêze. Ev nerîna apo, nerîna xapo ji yekîtiya netewîr ku civaka demokratîk, ev civaka ku apo diparêze nerîna apo û mîtê û îtê, ev nerîn wekheviya gelan. Wekheviya kîja gelan? Dewleta Tirkiyeyê netewîya Tirk dewleta wê heye, a Ereba dewletê wanî netewî heye, a Faris dewletê wanî netewî heye. Kurd herin entegre bibin. Ev nerîn wekheviya gelan, gelekî wekhev e. Em û Tirkan wekhevin. Apo dixwaze em û gelê Tirk wekhev bin û Baxçelî û Mîtê wê qebûl bike. Colanî wê qebûl bike. İran û Faris û Tîlaat wê qebûl bikin ku Kurd û Faris, Kurd û Ereb, Kurd û Tirka ev dewletên netewî, rejîmên netewî, bîrûbûçûn û îdeolojî û bîrdoziyên netewî wê Kurda qebûl bikin û wek wan bin. Ev nerîn, nerîna xapo, a mîtê, wekheviya gelan, demokrasiya herêmî, rêxistinbûyîna azad û jiyana hevpar diparêze. Serxêrê be. Hilbijartina dîrokî ya li pêşiya gelê Kurd tenê nîqaşeke statûyê nîne. Na nîqaşeke statûya Kurdayê ji berî 100 salî ji komela xwebûnê ku sala bê wê têkeve 100 saliya xwe 1927 1027. Ev 100 sal gelê Kurd nîqaşa statûyê dike. Nîqaşa dewletbûyînê dike. Haco Axa dewletbûyîn dixwest. Haco Axa li hemberî Tirka şer kir. Dengê min diçe hiznî. Haco Axa ji herêmê xwe daket bin xetê û şerê dewleta Tirk kir. Şerê dewleta Kemalîst kir. Dewletbûyîn dixwest. Bû damezrînerê xwebûnê. Dewletbûyîn dixwest. Ji Fransa herêmekî federe dixwest. Haco Axa. Hiznî Haco niha ji mir diçe parastina xapo dike. Çawa nîqaşa Kurda ne tenê statûyî? Nîqaşa Kurda berê jî û niha jî hemû serkirdeyên Kurda. Esasên wan statiya Kurda bû. Komeleya azadî ku navenda şoreşa Şêx Saîdê kal bû. Nîqaşa wan azadiya Kurd û Kurdistanê bû. Eger nîqaşa Kurda ne nîqaşa statûyê be ji bo çi komara Kurdistan li Mehabatê hat damezrandin? Ji bo çi pêşewa Qazî Mihemed û hevalên xwe hatdar dekirin? Eger nîqaşa Kurda ne nîqaşa statûyê be ji bo çi Mele Mistefayê Berzanî bi çiya û çola û newala û şikeftan neket û ranehişt çek û tivingê li hemberî rejîma Bexdayê? Eger nîqaşa Kurda ne a statûyê be ji bo çi PKK hat damezrandin? Kurdistan dagirkiriye û gerek em wê rizgar bikin û pêwîstî bi şerê çekdarî heye û bi xebata çekdarî. Eger nîqaşa Kurda a statûyê be. Eger nîqaşa Kurda ne a statûyê be ev 20 salê tê ku li Şamê te digot Kurd û Kurdistan û serxwebûn û nizamçû û federasyon û ev tişmiştê hanê. Nîqaş ne nîqaşa statûyê be. Te ez çi bikim ji wê wan axaftinê te ku xapoçî niha lê vedigirin ew vîdyoyên te ku tu li Şamê te vîdyo niha apoçî li ser sosyal medya bela dikin. Eger nîqaşa Kurda ne tenê a statûyê, na nîqaşa statûyê ye. Nîqaşa rewşenbîrê Kurda, siyasetmedarê Kurda, ê herî normal, ê herî liberal û ê herî radîkal nîqaşa statûyê ye. Tu tenê xapo, tu tenê nîqaşa statûyê neke ji bo Baxçelî û Mît û î tişte razî bin. Ev nîqaşa ne statûyê a te ye, na a gelê Kurd e. Hilbijartina dîrokî bidere. Yan jî bijareya dîrokî, hilbijartina dîrokî ya li pêşiya gelê Kurd tenê ne nîqaşeke statûyê nîne. Na nîqaşa statûyê ye. Ême nîqaşa min nîqaşa statûyê ye.
كرد بن دولت، كرد بن فدرة، كرد بن اوتونومي، اف همو ستاتوی کردانه. چینا بت کردا تبكي فلسفيا كردا نقاشا كردا كرد سر چه سر كراسي جاتا نقاش يدكن سر دلنجي جا خابو نقاش يدكن سر دلنجي عويش نقاش يدكن ستاتويا دلنجي عويش سر فين نقاش يدكن افسد سال قالي كرد حقوصا قرباني ددن هل بجارتنا ديروكي يا لبيشيا قالي كرد تاني نقاشا كستاتويا نينه نقاشا ستاتويا دبيت في بك اساس دبيت دمجيه قالي كرد ورد شخبري چانديه ت وخابو ت وميت وباخشلي ودولتها ترك ودولتها كور ودولتها اشكره والنكارن كردستانا سربخو آزاد هريما فدره هريما اوتونومي شش شكل استاتوي النتوي اي ريبرني هبه والنكارن جهشمندي وشدلي قالي كرد راكن اف داخواز احمد خانه بو اف داخوازا جگرخوین بو اف داخوازا سرکردین کردا بو اف داخوازا آپ موسی عنتر کو پارتیا توی تهدید دکر خاپو کنگریانت زبیرو مبیرو اف تکوش مکوشی هانه شخورلی تماشا دکر و کس نکارن ولو برسفه کی جیر بگیرن مجارا سرکه او خاپو جمر مجارا سرکه بیجه مجارا سرکه او کو دی جیانه که جواکی یا چاوا بیت آوا کرن جیانه که جواکی هی خاپوچینو هی خولی سرنو جیانا کنونده در دجین لألمانیا لدربه ولاد لهندری ولاد قینه جیانه که جواکی قی جیانه که حشای حضوره و حیوانیه آپوش نوکا تی و بک جواک او بك اندام جواكي كرو قالي كرد بني جواكي كي باششي وجواكي كي يعني تفلي ايشو آزار واشكنجه السرسري تكرن براستي جواكا هري ديمقراط وليبرال قالي كرد نفح وجداريا ما بخاپو تيجه ان سختكاريا خاپو جيحي شخول لبنان چوا دخوازت شتا بروواجي بك ودناوا قالي كرد بچینن مجارا سرکه اوه لگوری آپو کدیجیانه که جواکیا چاوا بیت آوا کرن تیگشتنا جواکا دموکراتیک آزاد تیگشتنا جواکا دموکراتیک آزادیا گلیمه با آزادیا گلندن را دنرخینه شخور لخاپو آزادیا می با آزادیا ترکاو نراسته سختکاریه کی مزنه آزادیا می با آزادیا جولانی و نگری دایی آزادیا موکی گل وکی نتوه جواکا موکی گل وکی نتوه از لپیشیا جواکا باخچلیمه از لپیشیا جواکا احمد الشرع و جولانیمه از لپیشیا جواکا فارس طائفی اول پرستیمه جواكا كرد جواكا كي ولو بفيرنج يعني لپیشه آزادیا می بوان و گرینده جمر نبیجه حتى قالي عرب آزاد نبي قالي كرد آزاد نابه حتى قالي ترك آزاد نبي البندا قالي ترك بم از البندا باخچلی بم مالا خالته کو آزاد من نوكا زي آزاد البندا وا ببینم شخور نریناوی چاوا آزادیا گلی کرد با آزادیا گلی دن و دن رخینه آرمان جا نریناوی ها اینا بحثا نریناوی دکن ترو خاپو بحثا نریناوی دکن آرمان جاوی نشر جیانه که حپاره امجی تجاری کرد نه حقواسش کرد شرکرن لنشر خوازن جنگاورن لینه جنگ پرستن دروجا جنگیده لعنگین مزنن مخابن لبی خاپوین وقت جید دمش کرد اب مال تراجیدیا کردا هری مزن مال ویرانیا کردا هری مزن کو قهرمان مزنن لهنگ مزنن شروان مزنن برخدانوان مزنن ولدو لبی قونا خاپویا کی وکی
وەکی دەچن ئاشخۆر ئەڤ نەرینە خاپۆیە لەسەر یەکیتیە نەتەویە دەموکراتیک ئاک و نو کاژمەرە دخوازە ژێرە تشتێ تێوریک چێبک و بهونە ئارمانجا وێ نەشەرە ژیانە هەفپارە ژیانە هەفپار نە پەرچەکردن نەپەرچەکردن نە جوداخوازیە یەکیتیە دەموکراتیک ویلاتە پێگرتی خاپۆ کاکی بگینوی ئەوێ بگیژووی یعنی چاوە یعنی بڕاستی دەماکو خوێند نامەیە خاپۆ خوێند یعنی دلێ مێ لە هەفکەت درێژ دەکێت تشتێک و ئیرۆ پێتڤیا مە پێ هەیە ڕحێ یەکیتیە نەتەوی یا بەهێز دنابەرا کوردان دە ڕحێ یەکیتیە نەتەوی نە یەکیتیە نەتەویە ڕحێ یەکیتیە نەتەوی شخۆر لێ بنەرن شەوا تشتا دخوازە قەلۆمەل و خواڕۆمارۆ بکە و ئەحمەقێن وەکی ئەحمەق قەرەموس و نزانم ئەو ناوێ چیە زەینەب موراد ولۆ ماتمایی بنەرن و بمینن و کەڕ و کۆر و لال بن و کەس نەوێرن وەرە بەرسڤاڤی خاپۆیە هانێ بە دیاوەڤیا چیش مەردمێش تشتا کو ئیرۆ پێتڤیا مە پێ هەیە لە گۆری خاپۆ پێتڤیا گەلێ کورد بڤێ سەختەکاریە هانێ تنە گەرە گەلێ کورد تف vê nameya hanê bik ev nameya ku ji cem mîtê derketî û tê li nav kongre û civînên Kurda tê vexwendin û tê qebûlkirin rihê yekîtiya netewî ye ya dibêjin dibê çima hoşeng wilo dibêje xapo û êrîş dik û heqarekê kuru ev heqaretê nameya wî xweşik bixwînin nameya wî bi bihna fire û xweşik bixwînin û binirxînin bi çavekî rexneyî lê binerin ev mala we xera dike ev dixwaze yekîtiya netewiya Kurda ku çênebî yanî ku Kurd dixwazin çê bikin bîne astekî wilo ku yanî çawa bi çi kirasî xapo bidrû mî ji xapo re cawê wê bîne û bidrû ew ê li gelê Kurd bikin û gelê Kurd jî qebûl bikin rihê yekîtiya netewî ya bihêz ya di navbera Kurdan de piştevaniya demokratîk ozelqurta demokratîk piştevaniya demokratîk bi gelên rojhilata navîn re dîtineke hevpar a paşerojê ye tim jiyana hevpar a demokratîk bi gelên rojhilata navîn re û gelên rojhilata navîn dewletê wan hebin û em jî xulam û zilam bin li cem gelên rojhilata navîn li gorî têgihiştin û têwriyên xapo li ser bingeha azadiyê ava bibe bingeha azadiyê yew ev xapo bi qasî ku gotinên demokratîk bi kar tînin naz bikin ku dîktatorekî mezin e totalîterekî mezin e bi qasî ku gotinên azadiyê bi kar tîne kesek wek wî bi kar nanîye lê te eleqeya wî bi azadiyê tiniha te eleqeya xapo tu têkiliyê xapo bi azadiyê ne ji dûr ne ji nêzik çîrok li pêşiya me ye binerin çawa dixwaze gelê Kurd bixapîne jiyana wî di nava xapandinê de ye jiyana wî di nava sextekariyê de ye ku mît didi ber wî û tê wergerandin zimanê Kurdî û di nava medya de tê belavkirin û Kurdên xapoçiyên reben a hevhal serokatî dizane em nizanin tu rexne dike tu dibêjî kuro ev xapoyê te li cem mîtê ye û hişter bêje êw mala Barzanî kuro te dixapîne ev ya te wenda dike ev ya dixwaze telbingûyê dîwara biqulewê pê tiştek te nahêle erê û qadef he
كردفش قدبي بردفش مالا برزاني برد الخابو يخبنا لحالي وخب برس لحالي خو تدش حالي دي هي خابو شي هي ربن اري مالا برزاني نظام چه حواله 200 حواله تركا كروسرو كيتا تعليمات 200 بيكتينه دخوازه وی گلی هان بخسین به بیمجی به رخنه به هشمن دیا رخنه ای به ایراده تفلج بک جواکا تفلج بک آستانه توی تبین سر آستا جواکی و جواکا دموکراتیک و نظام چه و مالا برزانی و قادفه و بذی منطق يعني هوشنگ قادفه پراده دی هوشنگ نظام چو برسوی ناده ناچه بعاوكي بعاقلة وكي أفنديا ناميا سروكي خوي نونوي ناد برخوا خال بخال خيز بخيز هفوق بهفوق باراجراف بباراجراف نرين بنرين شخر بن الخينيا وبيجا فيها تشد بيجا كاف تشتي دوي يعني خابوش خور تراكي بكرانا جوي ناميا نشي تربو چي تربو لولو جيتي خواستن دولة ترك ايتو ميت ولو جيتي خواستن و پێکتینە ڕۆلا خوا بڕاستی ولو خۆشک پێکتینە تا قوناقا کو یەکی وەکی دەولەت باخچەلی ژێر دیاری دشینە و پەس نیوی دەدە وید پارێز دەولەت باخچەلی وید پارێز دەولەت باخچەلی و دەولەتا کوور ئاترک ئاپۆ دپارێز نەمە دپارێز نەهۆشەنگۆسێ دپارێز هەی خاپۆچی حیاکەنگی تێدە ناوا گەرینەکە خاپۆیزمێ دە ببینه حتی کنگی تید ناوا گولا سختکاریه و خاپویزمه ده بگوزه ده بمین حتی تیر عدله تا بمین طولوش خور لایقی خود بمین لور استیم داویا ویم جاره حتی هم جاره که ده ناوا خیر و خوشیه ده بمینه